Anya laki din! Hay, naibos man ng ti asin, asukar, mantika, agraman bagas. Ay kat talaga asta, bakit? Anya nga rod ngay, kat mangmangan tayo mat. Di ka man sumanao dita sika, Philip. Imbag kumamit no nagagat kang nagtrabaho. Saan mo? Anya, apay, kurangam ayat pa nagtrabaho. Kat no nagagatak mo, uray rabi, agtrabaho ak. Anya? Ay na, relax ka tilaan bakit? Nung naibos tayo basto tayo, saan kumaan na po daw, tita ulong? Ha? Hun bakit? Tauray, unget ka nga unget. Awan tirumwar ng asukar dito sa wanam. Anya? Nay, apayay. Aglalaaw mo't man ang anak mo, ye balay na. Awan nga tamanan mantika daa. Wano awan manan ti si dada. Aniya lakit din aya. Nagalas nga ugali. Wan nga taa. Wano, ada si dada, ngam talbos man ti kamotay. Ay, unay mo't dayjay a babae. Pagpupudutan namin abanag, no ada ti maibos ije kusina da. Sino nga ti pabasulan na? Wawan ka nanda. Ay kat isumot ti ugali na. Basol ti karuba no awan abastuda. Ay, day ta nga may, di bagbagak iday nga agadal na pa'y kuma. Sakbay ang makiasawa na. Tapno makasarak na kumay, tinalagaan na trabaho da. Kahit ada ti sweldo da, namnamaan da. Kumaa, ngam sa bali mo ti inararamid da. Agpakada mapan ijay syudad tapno agaramid iti project na. Ngam sa bali mo't gayam ti mapanar-aramidan. Ubing gayam. Anya laki din aya. Nakunamaon bakay. Ang di mo ramraman nagyapo ta. Awan ti basol da, ti pasamak kita. Naragsak kay taad na. Ay, katuan ari ka. Kas kalagbal na. Nakalakit din na ya. Wano, adaman ng kwarta asa nga gasot, iso naragsak ka. Anya? Kat isuman, naragsak ka na da kwarta. Uray sa nga gasot. Ngam no awan, ay na, basol pa yan, di karuba. Anya? Kat isuman, tila pagpupudutan. No saan na ti kabalay mo ti pagpupudutan. Pagka siya karuba. Ay, si kamutri ka. Labid ka talaga. Talaga bakla ka. Ay na, kasano, idiawan ka numanti kayo. Kunam ka no abasol ni ikit mo amarya. Ha? Katuan, basol na, kunam, tadi na ka pinautangan. Iso nga inlambong mulat tanti si Dayo akang kong planong kumanga dubwen. Ngam awan, napurnada, ngabutawan mantika. Insan, kayat mo ka niti agadalmanan? Ay, katuan na, insan. Apay kumasaan. No kasta, mapantangarod agenrol inton bigat. Ay, wana. Ala nga rod. Ngum ipakadampay akin nila kay mo. Amangan mo't no di na kayat. Kayat na dayjay. Apay kumasaan. Ngam kasano no ibaga na ama kasi nga iti panagtrabaho yo iti garden. Sapay nalawa ti garden nyo. Danag mon aya, insan. Awan parikot iti dayjay. Gaputang modular mo. Ala nga rod insan. Inton bigat mo't laang, mapantangarod agenrol. Wen insan, urayan ka nga rod inton bigat. Taggidan tang agpasentro. Wan, kasinsin. Ay, eskwila. Tumaktak lang iti panagubra. Ninanang mo. Kay sumat, itangadan anak mo, kundi adal ka. Idi kunak nga agadal ka sa bali ti inin into narmaw. Sana bali ta ipapatik ita nanang. Kat, asino nga ron ti mga wir iti anak mo. Alangan mo't nga di asawam, kat ada trabaho na iti garden. Ay, kitda kayo pa'y laang ananang. Pag sinublatan nyo kinitatang. Ay, naglalaingam nga idna. Ay, jak kayat. Tama nga lukon ko namlaang amapan ka agadal. Amangan no saan pa'y anagudwa ti si mister, masikog kan tumanan. Saan nga rod? Igaid kun ti agadal ita. Damagam ni tatang mo, no nagagat nga gawer.
Tano siyak, jak maisiguradaw. Kaputa adaw nagiti agur-ureng nga obraag iji uma. Feeling perfecto mat day ari ka. Ha? Apay ka di insan? Ay na, gaputa na kaadal nakalaslas-tong. Apay aya, no siyak, awan mo ti makitak asaan anasaya at nga aramid na ah. Kunamla no asino. Nakaadal ngamin, isong adda pagtangsit na. Apay ngamin aya, anyat parikot mo kunkwana. Ay, basta, isong adayo tiriknakan ko na. Insan, Ang, nakaadal nga agpayso ngum awan mo't pakakitaan. Padak mo't laeng nga awan makukwartana. Why? Kasta din bagbaganed na ken ka. one mat. Apay, anya ngamin aya ti imbagbagam. Awan mati malagip ko. Kasano ko mga damay baga, kat kasangsangpat ko laang mati di napalabas sa Domingo. Ay na, kunak ano si kaamis mo tinang ibaga akong di adal kami ita. Nga addan anak mi. Ta isumot ti imbaga na. Oh no! Siyak! Kat no ni inang namis mo tinang ibagay ti kasta. Anya lagi din. Siyak pa'y kayang ti papasulan da. Ay na, may bladak no kasta. Anya? Ha? Kunak ano pudno asika? Sa bagay. Saan ko matkit di asakitan? Gaputa pudnumat. Ita nga addan anak mi, agis eskwela kami nga agpaiso. Hay! Awan! Timbang pa kasta. Ninang nati pang ipagaan na iti dayta. Sana siyag! Glenda, kita agman di module mo. Apay ka di insan? Pakopyaan nakman iti answer mo. Anya? Sige na, jakmat amo no anya ti answer dagi jay. Nagrigat mat gayam. Ay na, si kakit di mat insan. Ikaw gumaam ti agan sir ah. Basa na imbag dyan tada libro. Taadamot lang ijay amin ti answers. Pakopyaan nakit din. Apay, parigatan na kadipay. Anya? Kasano adi mo amo? Saan ka kadya nagdangag idi nag-discuss ti teacher tayo? Basta, kasinsin. Basa na imbag dagita libro tayo. Ada amin dita kunak tumat. Alayag mo kit ginday ta papel. Ay na, iyag mo ako nam ngam kupkupyaan mo't gaya man. Mala, ustuned na. Tapati mo tinagan ko, kupyaan mo. Agsardeng ka man nga agsangit-sangit. Nalabos ka mat ngubing. Day tala agsangit ya mo. Nita, ingkar-karo nakit din ti agsangit. Ay na di nakpagpungtutan. Sakit nagrigat day to yung module ko. Kan, hay, awan manin ti masida inton malam. Awan manin ti mantika. Ay na, makapasurun day ti abiyag. Ay na, unay kan Edna. Apay ngong tamanan day ta anak mo. Hay, mainay na yun nga rod nga anawaan. Narigat lang nga rodon ti module. Sangit pa'y lang. Ay, day tati ibagbagakan ka. Panagkunam ngamin ayakit na laka. Nanang. Si Kama tinagdisnudo nga agadal. Isu nga ano usam nga igiddan ti panangaywan iti anak mo. Di ta panagmudul mo. Ay na, buisit ti kastoy Ay, abiyag. una yan! Nagalas mo daytan nga ugalim idna. Numarigatan ka, agsardan kan nga agadal, dayta ti solusyon na dayta. Saan kat adayta anak mo ti pagpapasam? Ay, iskwila nga min dita. Naladaw nga min dayta panagpanunot. Ha? No kumangamin ta impapatim ide, saan ka marigatan ita? Ngamawan ti sabali pabasulam, no di kat sika mismo. Isu adi mo pagpapasan dayta anak mo, gaputawan basol na. Anya lakit din ayan.
na, uray di kan mapanay pagadalan niya, uwid na. Tatang, Kasyam day ta asawa, kinanak baw. Tulungam kay din hipili, pijagar din na. Kin naiwanam day ta anak baw. ha? Awan ti agaweri ti anak baw. Adumot ta, into mo braan may, kin ninanang baw. Kin may sa, awanan ti kwarta ti asawam. Awan ti pagplay tay, mamapanay ti sintraw. Anya, Why, need na. Isu ako nak nga uray agsardeng kan. Isumot lang, may takaslawan ti adal maw. Kanayon ka nga, kopya iti answer ni Glinda. ni tatang mo. Adamot basit ang muka. Ay na, awan ti Madina, no agadal ka manan. Ngam, marigrigatan kayo, may nga agasawa iti kastaw. Tulungan pa'y ngagtrabaho. Kit agurnong kayaw, sakbay nga ituloy mo manan ti agadal. Wala na tatang. Ay, di ka glibil-libil dita, ina. Tatalagang awan ti babalain. Ultimo pag-play, tim katawan. Mabalay na ano, pag naam nito, aging gaya sentraw. Tore aramidem nga raw, ti kay kayat mau. Anya, insan, mapan ka kadi di pagadalan. Wana, katno ita ti pa nagsasubmit iti module tayo. Wan nga rod. Ngam sa anak amapan. Nay, apay nga eh. Agsarde nga kun nga agadal. Ha? Agsarde nga tatulungak nila kay ko ijay garden na. Tapno saan nga ibaga ti paboritom akasinsin akon di adalak. Ajakit di tulungan ni Philip iti trabaho. Asino akasinsin ko ti bagbagam? Kud, asino pa'y ngay? Dadya bakla ah. Anya? Apay, anyat imbagbaga na aya. Ay na, nagadong. Gaputan na kaadal, kunamlan asino. Iso nga agsarde nga kun. Tapno awan ti maibagbaga dadya feeling perfecto akasinsin mo. What? Apay, Rika. Anya nga minay ti imbagbagam kini Edna. Imbagbagak manin nga. Katno ko na nga agsardangan nga agadal tapno awan kano ti maibagbaga ma feeling perfecto ka kano. What? Kautuan. Kasta ti sang kaibagana. Ay na, talaga amot day tangid na. No di nan kaya nga agadal, san asyak ti papabasulan na. Idiretsyo na adi na kabailan tagadal. Kunak ano tila imbagbagam kan kwa na. Ay na, awan ti imbagbagak. Isuman asaan asyak ti papabasulan na day siya babae. Hay, talaga amot day siya kasinsin mo ah. Amin na mapasamak, basul ti karopa. Isa pa ti panaganak na, basul ka no ti karopa. Anya? Ay, anyamat na gito eh. Nakawarwara ti unag ti balay. Ay na, ungat ka nga ungat dita nga. Ibarsak kunto pa dagita mudyon mo na eh. Nanang. Agungot-ungot ka taragsardang ka nga agadal? Nanang. Wanaw, agung ungot ka tawan man ti sidayaw. Ha? Ay na, talaga akas tatibiyag Edna anos laang ah. Alawanin, nanang. Di ka aglablabas ah. Sana agaputag tatan na ti asawa ar-aramidam mo ti kay kayat mo. Makarik na ka kumamot ah, Edna. Naimbag man, ta nagsabat ta kasinsin Edna. Ha? Kasinsin Rika. Apay, anya ayat tinang nangag mo ngayong bagbagak. May papaniti pa nagturpos ko iti panagadal ko. Ha? Apay, imbagak ay perfecto ak, takas tatim bagbagam iti karuba. Ay unay kamatanit na. Amin na banag, basul mi akarubam. Ha? Apay Edna, agsardeng ka kading agadal? Rika. Ay na Edna, no agsardeng ka laeng ah. Ngam saan man ang asyak ti pagbalinam arason. Ha?
Nawanan ipletem, wano di mon kabaylan tag module, idiretsyon ha? San asyak ti pagbali na marason kunakmanan? Ay, Glenda, aping amunirik dagi jay imbagbagak may papankan ko na. Ha? Nagsabat kami idi kalman. Ket insidir na amin kanya. Imbaga man niya. Ay na, awan ti imbagak kasinsin. Awanin ti sabali amang ibaga, no di si ka. Inistoryahan tayo no day tati kayat yo. Anya? Ha? Saan asyak ti kalkalabanam asika, Glenda? No siyak ti makaungat, ang mga no ipungot-pungot ka, agraman day abakla, tapno adaganas jay atidog abuok na. Ay na, ipungot naklaan nga Edna. No di ka maunaan, ang mga no maikugtar ka, kat tumayab ka jay deraas. Kabaulan ka tadakdak kelak namsi ka. Anya? Ay, jak maawatan day jay nga Edna. Idi nagsardengan nga agadal, kagura nakmatan. Nang runa, ta imbagam dagi jay imbagbagakan ka, nga imbagbagana. Ay na, awan ti bibiyang ko. Kasi mo tatalaga ni diya babae. Naon si Dana, basol ti karuba. San amala ko dagitila ko na, basol ti karuba. Nagsardeng iti panagadal na, basol man ti karuba. Ay na, makapasyudot. Kadno ko na nga inistoryaan kami kano no iso ti kayat na. Kan ipungot na ka kano, tapno adaganas na itabok mo nga atidog. Anya? Siyak ti karitan na? Ha! Umay atag sao kami. Ang mga nagsurrender agagos. Itugtog kunto pa, hindi tumasil ko. Anya? Ay naweng, anya laki din. Isula nga yati, pagbutbut ngak. Ha! Sa bagay mo't kit di Uray siyak nga rod. Kuna na nga ipungot nak. Iso ako nakmat nga ikugtar ko iji deraas. Sakit din ti karitan na. Nyalakit din aya. Ay nako, amin na mapasama kadakwada. Basol tayo akaruba ta. Anya laki din. Kita man ngamin day ta nga ugalim Edna. Nanang. Tila ibagbagam tumo ngamin. O kita ta, agaapa kayon. Ha? Nasayaat mo't ngamin ti panakilangan dakan ka. Ngam si katinagalas ti ugali na. Nasayaat ka no kasangsangom ida. Ngam itiliklikodan, dakas dagayam parakan ka. Nanang. Saan ngamin atila pagpabasulam no anyaman ti mapaspasamak iti biyag mo? Sardengam day ta nga ugali Edna. Itata na sa papay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.